Machumuna na mugoroba muyari kwerigari Jumapili tariki 22 cy'umutinyo 10 mwaka w'igana na mangaberga kwane kigwa chingaki aboro kigwa kurwa asensemeli ya kipsea na bogo KCSE arobert kigo chikokora matemu abo amanene gocha karit kuri ankyo abo asabo KCSE nigo yaberega koendra kurende na mangaberga kwane kigwa kurwa ase county ya Kisii, county ya Nyamira wiki county ya Nairobi kwarigania ase keunga weekend chinsa 10 chiabono magoroba nkoro kwa Kevin Onkoba kurwa asensemeli ya yemanyirerio niga koro kwa Wilson Makori. Tonga weekend chinsa 10 nigo tocha kurwa asensemeli county ya Migori litkolia rero nigo egati yabamenyi nabo igo abonchiriria abo muchanga kurwa asensemeli ya Sori eyegotoka ase county ya Migori nigo babirwa kurwa okuboria gochia aso mugavana bo county yumuke Ochiro okunyako bokone kinga abirga ko barosere chipara asensemeyo okwana chinga kicho nigo boigo abange babirwa kumurungania ubatkana amona keliba gote amuna nigo ensemeyo yabirke gotigwa ubatkana amona ko tarosi gwa gochipara na tokoligeria robotu rasenchira yaben wamefanya mzuri kuchukua mchanga hapa kwa sababu vijana wanapata kazi ya kutandasa, wanapata pesa hapo. Sasa wawezi chukua vitu ya watu kama ng'ombe, hata mbuzi, hata kondoo. Vijana wanasaidia. Wanaweza weka factory hapa ya kuweka mchanga, alafu vijana wapatie kazi. Hata sisi wasee pale wanawapatia kazi kwa hii mchanga, wanaweza patia wasee pia kazi. Wafanye kazi hapo. Sasa napitia wala ambao wanachukua michanga wanapita kwa shamba yangu. Hata wanafanya parking pale, nimesaa weka mboga, hata kitu hakuna kitu chochote wanapatia mimi. Niliweka mboga wameharibu yote. Hakuna kitu chochote nimefaidika naye. Tangu waanze chukua mchanga mwaka jana hata mwaka huu. Mwashimurebo igo to kwinina asensemeli semi komanyibwanga nigo yo kabere omori kyo monene bwe ensemeli ya isemi gose principal secretary ase ensemeli ya isemi asirita Karega Mutahi niganya kabo usiro mabwa edit ko liarero aniganya kaba kone kigwa namono maega ye ensemeli ya All Saints Cathedral ime mucho Nairobi nyakaba kuralia ogo kwa kwaye nikabange babirwa kumotogia kubatkana amonari abetka okora asenseme yoje wizare semi na umuriki obutambe asenseme yukolende mwanchu murigeria na magitura chikonya kubata kwanekia abirga kwanekigwa kubatkana amona yakolekyo abwasabo igo obogo kwa omoske goskwanya gosira omoske Karega Mutahi niga konya kubwa kwanekigwa namono litko liarero abwasabo igo abange babirwa kumukwana mnanigo abetka okora imirimo yae asenchira tem kingake egan tikone kigwa kurwa sensemeyo nigigati ya abarai kurwa asoro gongorwa usi bagende kuboria aba menyi kurwa sensemeiga kujya kubatsia mwaziri w'isemi Muske Julius Ogamba Migosi mnicheremo yokwane kingoberga ukinia ebirengo bya masomo imense ya Kenya oyo bwango iga ukwana igure ngane yo nigo umu MCA buwodi ebino Muske Sivarika Amerika wasoke na otamna nigo babegete mirobelisene yokwane kingo chibare kubatsia Muske Ogamba Migosi kwane kingo berga ukinia ebirengo bya masomo ase orogongore usi na boigosko yorogongo rwogusi bori buna Kisii Contractor Association korigereria birasi buna byagachiru buya gusiengima okorire gasiengiya bono buna begete bikoroto bya machogu gotoko moirana ngambi ya mono abugatira abugabwo gekogera bono nere kingipine ya gusito bugate na enda mo gusia sabeta abugate si tukwane nkwana ya moto bugate sio mo isimigwa CS egasia ya korengiya tumubugate sikapisa tubugatira na muno mo gusi tomoimokereri igoro egasia gotokorera gerengiya ngiya sana asogocha kuigore birasi biga bya grade 6 junior primary JSS and the sponsorship erweta ase national government tata yumusiko gambanga ase gusi nere to bwate bune kingpin and ata change buna waziri because ntobwati nandi bagalindeli bagatwa bwate ne musike machogu bone bikorote byo bibekire ata change elindare eta magendero buna ya gusi chi skuru cheito chiagotire chinde nchibwati infrastructure ngiya
ateme sana arete none bisima erinde abana baito banyora asagia bakunyara kwa bago somera muntu nde bwensi kurugusi una waziri twalrao kolegasi oyo utari maega yaye nero kunya kumurwani kisegi muntu itatakiriti bagusima ngana maya form 4 bali bonsi gochibosio inga abari mbaito bateme amatemu abe yo borabu erinde mbanya koleta mekonende yo boibi nari abana baito turapime torale buna baraba ngaine gusisa babu gusio tobwata abantu babwate kisemi kire igoro mono sana ngwakira ngambia mono mwasiri tugwe kisemi migosio gamba asogo tutalira asenyari bali chache egodi yebino korra magendero na korra serikali ebirasi birie korosia bya grade 9 nga bya beire yakogera nagocha gutakira abana baito amatemu amaya kosekwa wishire success akoranga amatemu akore bya natetinga sisema serikali berendete na intubuna abayibuli torolenga abana baito ndiriko ba stress kinga kichamatemu bakore amatemu bya asoboronge nase ubwasyo igo gongwerwe kumakira ngambya mono asogocha nande charigiri tuko ndatare ibeno ebitu amobol tibiranya alikane anyale gutubwatisia egere kisi na kenyingima egendera moto baganeri bakore amatemu amaya na inde chinga twagenda tamatemu na intu na bayibuli tobaye chinga kinyororo abali mutobaye chinga kinyororo andi bunali chiko ligoteba bali mumenye tangene chiskuru bono tekonya kubeka amaligia manene yebinanda wanchumurira chinga kega nditukone kigwa kurwa sensemeyo litkuria lero niko egatia menye kurwa asensemelia yekinyoro kia gyanchereye gotoka asensemelia bunge nyalbali chache kaunti akisibare amone kibako keramaega yomoske Joel Okengo nyambane kunyako kubatka bokonyi ubatkana amono mobere onyagusira obere kokobera asenkendu anamono asomocho Nairobi asegeka egitambe bono egenda nyako bugwakana ebil yanyagitari gwetana shiringe chiribo emiemo okwana chinga kicho nigamenyi bensemeyo babiri bakumundania omoske Okengo nyambane ngambya mono asokwerwa nabo kwana kingobere kagosira chiamati chiria atari kwenyara Joel Okengo ngambya mono asokotane familia omosigorenga na woro morito e familia taonya gotena yoka ekore ase bili anyagitari twatebire mire mora somo chimigo Okengo okirire bili bono amatanga yana na twari tonbeka abe bwangu asinge chomosigo oguswire ase mugambi Okengo tigante benga nko iguturengo konyare bono twerorere ngo konyare tiaya nteko konya na oturuma ga mochimigo Joel Okengo ndomwanjite sama ya tokole maana ntwa bwate njira mutuna maye na utwa kumento kwijana lakini akaro mugambia jete kagubirire beito anda maana otokonyire tukuriro musigo twata mona ore tere yuminto asoko moyo akina ngo ni mono mugambi totika okandro konya abande bajane tubunanze ndiyama nje ubwenge njengora ni nambi yamo nande mbiyamo kyare twari ngisege sunte tutamati nangaitoko genda ngaitoko urende omugambi tochiro tokonye ande nkura ni nambi yamo ande mbiyo igo twabwa musigo murito oyo gendete usoyo bantu tukogamara emu mwana uno yoito neru mutangi tasumuki lakini neru mwana twasemeretie okosemeri kwitu gwesi lakini nyasaye neru muirire ani nyasaye neru metenge kya muirite kia so mwana oyo maeno bakongwa ngaso mukyo yo kwango bakongwa bonene titwabwate bosina maega ekene nyasaye otororeira mabira wanchumurira chinga kega nditukane kigwa kurwa asensemeyo nigo igo kobatkana amono kuburwa kwemiremo anamono kurwa asensemelie yabasaye nigo omo seneta omochore omosubati gururi orwoba biriga wesokya nagotamna niga serikali bigetemiro bilisene yo kwana kinga emiremo yabirige ge comment kana mnichiremo yogochia kurigereria ensemo ya abasaye ababiri bagwesonia asubutumekibwa mariogo yogotindia okwana chinga kicho nigo musubati gururi orwoba biriga otamna nigo babigetemiro bilisene nabo kuburia serikali gochia kurigereria abasaba bange kwana kinga babiri bakonyora emiremo. Ile mnajua National Employment Authority wako na kazi nyingi pale kwa website. Ukiingia kwa mtandao hiyo ya National Employment Authority utapata kazi nyingi zingine za mason, za plumber, za electrician, nurses nyingi. Lakini ile shida tuko nayo pale Kisii
na haswa kwa constituency ambayo inatoka Bobasi, ni kwanza kabisa ndio uweze kuingia kwa hiyo mtandao, uweze kuingia kwa hiyo website. Unapata hapa basi wengi hawana hizo smartphones, hawana hizo makompyuta. Kwa hivyo inakuwa kizungumkuti, kwa sababu unaambia mtu enda uapply online, wataanzia wapi? Kwa hivyo kwa leo niko na team ambayo tumetoa Bobasi kutoka ward zote za Bobasi, ambao wanakuja tulikuwa tunawatrain waweze kuelewa hiyo portal ya National Employment Authority, waweze kujua zile kazi ziko pale, ndio wakifika pale kwa kijiji sasa waweze kusaidia wale ambao wako na makaratasi, wako na certificates, lakini imewashinda kufika kwa portal kuapply. Na hii ni kazi ambayo tunafanya tukiwa tumeshikana na National Employment Authority. Ofisi yangu ya Senator Gloria Oruoba imeshikana na National Employment Authority kupeleka hii mikakati ya kazi pale Bobasi constituency, Kisii County. Kwa wiki ijayo tutakuwa na hii team na team nyingine ambayo inatembea haswa Bobasi mzima, ikiwaonyesha wale ambao wako na certificate na wale ambao wanatafuta kazi. Kuna kazi zingine hata hazihitaji certificate. Itakuwa inawasaidia wajue ni makaratasi gani ambazo wanaweza kuleta, ama ni application gani wanaweza kufanya ndio wapate hizi kazi. Kazi zimekuwa nyingi, lakini nimeona kazi hazifiki Bobasi kwa sababu ya hii shida ambayo tuko naye hapa. Na Praiwense atenyo moske Dr. William Samuel Ruto rikori arero ni ganya ko bukirana asensemeria muiben igigotoka se county ya Uasin Gishu munenchire moyo kwa nekinga babiri bakorigereria nabo iko kuboterana amona bakenya okwana chinga kecho ni ko moske Ruto abereka otamna nerebuya egati ya abasae nabo iko bakenya kubotesia serikali ya munenchire mo yigoche ukinia uchumi afikia bei ya sawasawa ya maziwa. Bado we need to work hard to make sure that the price to the consumer and the price to the farmer doesn't have a very big gap. Kwa saa hizi, the gap is still very big. Kwa sababu consumer analipa shilingi 100. Mkulima anapatiwa shilingi 50. Hii 50 nyingine hapa katikati sijui inaendanga namna gani. Hapo ndio lazima tuweke, bado iko kizungumkuti hapo. Tunataka kupanga tuone huyu mwenye ako hapa katikati ni nani, huyu anakula hii pesa mingi na haamuki usiku kukamua ng'ombe, hanunui chakula, hafanyi chochote. So we need to rectify hapo, and the relevant ministry is going to work so that we can make sure that ultimately the farmer gets a fair return, but also the consumer doesn't pay an exorbitant price. Mimi vile vile nataka niwashukuru kwa sababu ya masomo ya watoto wetu. Nimeona watoto wengi wamekuwa hapa kanisani. Nimepata baraka ya kusalimia watoto wengine hapa wadogo. Na mnajua watoto ni baraka kwa jamii na ni baraka kwa taifa. Our children as a nation is a blessing to us as families and to us as a nation. Na hakuna taifa ambayo iko na future bila ya kuchunga watoto. Na sababu hiyo Right mwancho murenyoranga boigo ayo munanda mange ndo sanga senchira yo boikiranuchi kuraga chinsabira na bogo chinsanye cyo twarero kinga ke boigo egatia barai bagenda tekwaniriya aboroki gwa bari bonse bacho kora matemu abo amanene akipse na boigo ali a KCSA agenda tekwanekigwa amaya tomerane asenseme yeke unga chinsabira na bogo chinsanye kurukwa Kevin Nkoba kurwa senseme ya manyiririo ni ga kurukwa Wilson Makori.